Sumapiar kanulangon kapipita. Si isaging kaiyan Lanao del Sur and Lanao del Norte. Happy New Year sa lahat. Langwan ayama ananyan na Antonini ba mampunay panaguntaman sini si isaging kai Gregorian calendar. Inuwi subagwa raguntan wa mga Muslim na meuna so Antonini ba kaya pakataling umanyar ko tanong na gusto kaya pa magusayahon o mga ulama tanong aki pananaguntaman si iko ukit na gusto parangay wilwin o umanipis sa katawan isa kudu tanong si iko ragun ko kaya pakataling umanyan ipsirbisyo tanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaiyalam ba kawyag-yag ko umani isarakat tanong. Hello mga Maranao, ako po si Daniel Matsunaga, I'm on DJ Casper. Si DJ Casper. Sa lahat ng kapatid kong Muslim, yan po si DJ Casper, si Mamrak Haludbas sa Lanao. Kaibigan ko yan, ang bait-bait niya. Siya yung tumulong sa akin sa Mindanao area. I love you DJ Casper. I love you kapatid na Muslim, Mamrak Haludbas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجيب الدعوات ومغيث اللهفات والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Pagkanayroon nagyang kuto kapag lalayo na tanong silusaon o di nalalayo so kapag ilutat tanong si iko panalamat tanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala batta bulaboron igiraan dadatrai minirampay ka si isagang kai paganay ulan-ulan si isagang kai kiyasimbi o 2020 agugyang kai 2021 si iniko Gregorian calendar paganay ulan-ulan si isagang kai 2021 mapiar kanusan kapipita alangwan bangan saku lalayon so dinian di kapamamakinag si isagyang kai programa tanong umandan datra adungan sulasa mapiar kanusan langon kapipita good morning everybody panintasikol agyang kai papadalim no Allah si isagyang kai bagwa ragun sang kai Gregorian calendar na pagkimbagi ang rakat tanulangon Allah subhanahu wa ta'ala si isaging kaiyalam ba oras tanong makampat di katawan o mani sa rakat tanong o anto na oras nagu anto na agawi anto na ulan-ulan anto na aragon kak diyang ka agyang kutwa tama na ibabagay rakat tanong o Allah subhanahu wa ta'ala so mapiar kanulangon kapipita si isaging kaiyan Lanao del Sur and Lanao del Norte. Happy New Year sa lahat. Langwan ayama ananyan na Antonini ba mampunay panaguntaman sini si isaging kai Gregorian calendar. Inuwi subagwa raguntan wa mga Muslim na meuna so Anton ini ba kaya pakataling umanyar ko tanong na gusto kaya pa magusayahon o mga ulama tanong aki pananaguntaman si iko ukit na gusto parangay wilwin o umanipis sa katawan isa kudu tanong si iko ragun ko kaya pakataling umanyan ipsirbisyo tanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaiyalam ba kawyag-yag ko umani isarakat tanong so Muslim na bida sa Kambagwa Ragon Aguso
agyang kaiya balatan ko mga balatan ko kapapagingit nagyang kaiya mga Yahudi agyang kaiya mga Nasraniyon nagyang kaiya mga Christianity midatan sa ukit-ukit kagya sudun sa Rasul sallallahu alaihi wasallam mitiron sa gyang kutwa tigian khaliful yahud wan nasraniyun ginanso kailangan na katatanudan tanwanan alangwan na bangan sami alalayon so dinian di ka pamamakinagsi sa gyang kaiya programa tanong uman den datrai alungan sulasa si sa gyang kaiya radio dan salan 92 point Antonini ba panginakan si Allah aso papadali mo Allah si isagyang kaiya kaya pakasudod rakatan mo ang kaiya bagwaragon si isagyang kaiya Gregorian calendar maanagyang kaiya 2021 na napakimbagi rakatan langon o Allah subhanahu wa ta'ala si isagyang kaiya makampatakaw yaguyag na ay mala naging kuto akap pakataling matam sa hadapan o kadnan tanu Rabbul Alamin sebab sana na mapiar kanu sana kapipita so di sampan di mamaginom-minom sa mayawag coffee yang kutakya salam kurkan warina giananden panalan salam rakan wagyang kaiya kapapantagan ulil amartan si isagyang kaiya Bandara Marawi maanagyang kuto anto ini ba salam nan naginan pepemangninami aginan deni mabaluya bulong si isagyang kai antun ini ba mampu betad o umani isarakat tanu si isagyang kai betabulabo agyang kaya pakataling markatan wagyang kaya 2021 gianan panalan salam rakan wagyang kuto pamanayama na niyan na lokos tanu di na pagaritan wat tatanu si iku agama si serbisyo niyan so pagtaon na gusto higit na malana so agama Allah si isagyang kaya kabubalwi niyan ulil amr sang kaiya Bandara Marawi Dada urugun agyang kuta kapapantagan na yaman niya city base mi tanumambo agyang kuta paman na anton ini ba pagarin yo di na wata yo na gusto mga konsyala mga konsyal si isagyang kaiya Bandara Marawi perang kumtano siran langon ay mala nagyang kuta lokas tanu di na pagaritanu si Sultan Dalamangkop aya denariso Gamit Gandamra panalan sa lamar kanusan agyaman na makapupon sa ang kutaloks tanu di na pagaritano deda orugan na ang kuto wata tanu nagupagaritano aritano si ikwa kama agyang kuta da asalakaw rumwar kay Ali Hussein Dato Harun sabab sa gyang kuta panamarian nagupanaguntaman yan mabusi iko bang sanyan tunganay niyan na amala na so agamo Allah subhanahu wa ta'ala na iprampi niyar kanu mambuso maanaw salam agyanan din ay maanan yan na pamamagayan niyan rakano si sagyang kaiya kaya sulid agyang kai 2021 agyang kaya panalan salam na ay kasi sarigi po na niyan agyang kaiya paman na Anton ini ba mababaloy chairman o mga ulama si Isagyang kay Islamic City of Marawi agyang kutuwa si Anton ini ba pagarini wata iyo si ko agama giuta si Al-Alim Abdul Karim Siddiq mapiar ka sa nakapipita guru kan gugyang kuta paman na pagariya kan mambu o di na wata iyo bang sa niyo kapapantagan chairman o mga Imams League si Isagyang kay 94 barangay si Isagyang kay Madinat Marawi yang kuto si Ulumuddin Mamoran Singh mapiar kanusan kapipita ay maanan yan na idas gusto mga pamilyang ka na gusto kalalangkap yan si Isagyang kaiya Lanao del Sur an Lanao del Norte na ay mala na gyang kai Anton ini ba Bandara Marawi so mapiar kanulang na kapipita Arjullah kullu amu antum bi khair wa ana bisalam masya Allah genan so pamanayama na panalan salam makapupuon si Isagyang kaiya pamanan na Anton ini ba mga ulama iyo si Isagyang kaiya ulama council si Isagyang kaiya Bandara Marawi genan Anton ini ba sa bimbing panaguntaman na panamar agyang kaya kapapantagan ulil amartan si Isagyang kaiya Bandara Marawi so mapiar kanu ang kapipita alangwan na bangun sami
sa mga Moria Tawakansan si Sagyang Kai Antonini ba Binidayan Lanao del Sur mapiar kanu sa nakapipita agyang kuto pamanayama na niyan na Antonini ba mga bangsakusan si Sagyang Kai Madamba Oyaan Madamba Lanao del Sur agyang Kai Antonini ba sang Kai Municipality Madalom Lanao del Sur mapiar kanu sa nakapipita pakatabintano sa panalan salam tano si Sagyang kanan barangay sa Madanding o di na Salungabending Pantaon Madalom Lanao del Sur pakatapadintano sa panalan salam tano si Sagyang kanan ng mga pagaritan o di na gyang kota pagariak na guro ay maanan yan na Antonio di ba ampuan sa Bacolod gyang kota si Abdul Majid Haji Saleh, mapiar ka sa nakapipita, rakso pamilyang ka, lumangkap ko mga bang sa tanusan si Sagyang Kai Bacolod Kalawi, Lanao del Sur, mapiar ka sa nakapipita, pakaripag tanong sa panalan salam tanong si Sagyang Kai Antonini ba, Lembaka Unayan, Lanao del Sur, parang kumnakas kanusan lang na lang unabang sako, ay malaan na sulalayon pupumakinig si Sagyang Kai programa ang mga tayo umandun datari alungan asulata, lalayon ni rin pagkinagagyang Kai kunigyo sari at yan na da sa lakawar marke Sheikh Amin Mauna Adumaob ang paso, panalan sa lamrakanusan na lang wanabang sako, especially sa panalan sa lamakan, si Sagyang Kota pagariak nakapapantagan Sultan sa Marantaw, si Sagyang Kai pamanayam yan na kapakagaganat tano, si Sagyang Kai Maul Marantaw, mapiar kanu sa nakapipita, sulangwan na ayam yan na mga seminaryan tanusan, guwani din, dito to katawan okay lipatan tayran antawa akadapan okay nasakan na dakos kanusan kaliputi mapiar kanusan kapipita alang wanabang sa kulalayan so kapwa makinigyan si Sagyang Kai programa tanong umandan datarai alungan sulasa si mapapadalam si Sagyang Kai Radio Dansalan 92.5 si Iko Call FM si ko mga radyo ni walang na bangon sa ko lalayon so dinyan di ka pa mamaki nagsisagyang kaya programa tanong malaw tanusan di kasakasay so mga kangudaan san ay maanan yan na pamumuluan so di iran di ka pa antonon to ba ang kota kapagan siniran si iko mga module kailangan na dinyonan pandaray nun na mga watami sa kanumambu ang mga pagariami mga watami ang mga maestra mga maestro mga teacher na kailangan na mabatya iyo so anto na ini ba mapoproblema o mga lokas o mga watatano kagaya ka naman o balangwan parents na ayama na niyan na mata o matya si Sagyang Kai English so kailangan na malo niyo siran na Antonio ba tatang kaisa Antonio ba mga pakaisa kagaya amayamay na di miya kompleto o mga watairan so pamanas bagiran o ay kagaya sabab sagyang kuta kabasakwa ka na uba ay madakal si iko mga lokos mga wata na ba mga tatao si Sagyang Kai English madiyedip man uba Arabic kamalo mapenan na ginap o mga parent o di na sa mga lokos mga watatan so genan malaw kanusan din na Antonio di ba kasakasay mga watami si Sagyang Kota din yun di kapag study isang kanan na piti barangan mga question si Sagyang Kai paganay module si Sagyang Kai 2021 si Sagyang Kai ulan-ulan January mapiar kanwa kapipita sa mga seringan nakasan si Sagyang Kai mga shelter si Sagyang Kai Bandara Marawi datarsan songkot wa mga ida sa kansan si Sagyang Kai shelter sa Buganga barangay Buganga Lanao Madinat Marawi mapiar kanu sa nakapipita gusto mga lokos tanusan mga pagaritanusan mini kuwe tanusan sa kamapian si Sagyang Kai barangay Pugaan pakatabidenta si Sagyang Kai Antonio ba barangay Gimba, Raya Gimba, Anta Kaliluda Gimba, Madinat Marawi, mapiar kanusahan na kapipita na pakaripagantan sa kalawasay.
Sekba kulawasay si isagang kai arurug agus. May paga sagyaran, may paga madinat marawi. So panalan salam tanong, mapiar kanu sa nakapipita alangwan na bang sami sa mga shelter tanong, si isagang kanana sekba salawasay. Si isagang kai arurug agus, dataragang kuta ayama na niyan na kakako, ayama na niyan na mapapadalam sa agyang kanan na sabala alawa sa iksarurugagus ang ka ng mga shelter tanong sangyan ko ta si Haji Siti Mariam Haji Siti Mariam sa umay mapiar kanu sa nakapipita si sagyang kanan na darpa irunsan si sagyang kai Anton ini ba mga shelter si sagyang kai mipaga sagyaran mipaga madinat marawi kagya madudua pangkat agyang kai mipaga sagyaran mipaga madinat marawi panalan salam rakanusan mapiar kanusan na kapipita Happy New Year sa tanan mga Anthony ba mga katungan na yan si isagyang kaiya Gregorian calendar dagenan dita no di Anthony ini ba pamukaw sang kaiya mapia kapipita kagiso paganay ulan-ulan si isagyang kaya 2021 mapiar kan sa nakapipita dangwan na bangsaku si isagyang kaiya Lanao del Norte Espesyal sa panalan salam tanong si Saging Kutalok tanong si Sultan Dalumangkob si Saging kanan Balui Lanao del Norte kagya katawan tanong sa kanan makaprorump na mapiar kanu sa nakapipita Sultan ragso paniliang ka nagusto kalalang kapyan si Saging kanan lang nabangan sa tanusan sang kaya Balui Lanao del Norte so kapapantagan si Mayor tanusan si Saging kaya Balui Lanao del Norte mapiar kanu sa nakapipita ragso mga pamilya tanusan langon mapiar kan makapipita pag nilakasikol palaya din mapipia ginawa tanulangon si isagang kai po na piaga po Lanao del Sur ang Lanao del Norte mapiar kan sa nakapipita o papakarampaysan so paman na panalan salam tanong na panalan salam rakanusan alangwan na bang sakol si isagang kay Lanao del Norte saan sagyang kanan ang kuto area ka na barangay chairman si isagang kay barangay Pagayawan Bacolod Lanao del Norte mapiar kanusan na kapipita agyan kuto paman na Anton ini ba loksakan mambo Sultan Abidin isa nang ko mga lokas tanu mga commander tanu ang mga Anthony di ba mga tegas si Sageng kaya Lanao del Norte mapiar kanu san akapipita si Sageng kaya barangay Tambo san mapapadalam so Anthony ni ba opisina tanu si Sageng kaya poblasyon na munay Lanao del Norte mapiar kanu san akapipita lang ganusan din na langwan na bangon sa kuala len so kapapamakinagyan si Sageng kaya programa tanong kagya sabab sa imanto na pagna ulan-ulan si Sageng kaya 2021 mapiar kan makapipita parang nito si kuala ay maanan na sumpapadalam sa wala mapia uli na barakana pagkimbugian niya rakad tanong langon ang mga Muslim si Sageng kay Anton Inibapolo Mindanao Allahumma amin so mga pagarita ng mga lokos tanong si Sageng kaya Barma pagninta si kola abon na napagpagumanuman ni wala so panamariran nagusto panaguntamaniran da orugun tanong siran na panamar nagupanaguntaman si Sageng kuta kapaka-implement tanong sa tito ang gulalan sa hukuman o agama tanong agama Islam ay maanan yan na maylay agyang kaabala tanong ko kapapagingid da tito so Islam na da alawan yan amapiya ipagintaw si Sageng kaya makampat kapagintaw so ganan ganan ni sabab mga bangon sa ko apeliwan na ganamerkan walang wana bangon sa misi saging kai dua aranaw na lalampo na gyang kaya bandara Marawi gyang kaya mambubigtad tanong na tanudan tanong ka ayad na mala nagyang kutuwa kapag kasupak o baya ginaw umani isar katano kagagi gyuto di panaguntawanan na agyang kaya ulil amortano ande manay malalayon nagumakaswa so umani isa sa aya kapangungutanan niya na kompalito na so kabaya wala madaon agyang kutalalayon akauunuting ka sang kutabaya ginawang ka katawan ka din aginan ipakadulog ra kasi ikulandeng kunaraka jahannam sabab saan mga bangon sa ko si Sageng kaya do aranaw na lalampo nagyang kaya bandara Marawi nagi isu oras tanong umadin datara iya alungan at sulasa
aya mabubaloy adi tano si di mapamagusay o di na subject tano sa umandan dataraya alungan oras alas 7 taman sa alas 8 nagyang kaiya asbabul baraka fil buyut. Masya Allah. Yan kunta paman na Anthony ba? Di ikang barakat o mga walay tanong na kailangan din sa gyang kaiya paganiulan lang sa 2021 na mismang tanuron so di tanong di ikapamate sa kitab Allah sa iko mga darpat tanong mga walay tanong kismang tanuron so pamanay ama na mga amal ang mga pipya ay mala naging kutwal lalayon kapag kabatiya o kitabu Allah maana sa Quran sa iko mga walay tanong kakalaw-kalaw na subaraka si saging kaya 2021 na may kulo barakat tanong walangwan mampunay panaguntaman sa dinian di kang galabaka si saging kuto asimbanyan si iko Allah ang gulalan sang kuta kapupunalamat tanong si iko Allah aginan rupaan na guginan ni sipat o mu'min si iko Allah igira aminiram si ikuragun kinim bawat taanon o di na ragun aya maanan yan pitemagan agang kutaragun na aya kailangan ko mu'min na punalamat si iko Allah gulalan sa katru gulalan sa galbag gulalan si isagyang kutanganin sa naamaanan na panggusto niya na para si iko Allah subhanahu wa ta'ala sugenan. So din yung pakalilipati kailangan sukap-supa katanong si isagyang kaayabala tanong ko kapapagingad apiapan pugunod tanong sa iko mga protokol ay maanan yan na ibabagay Antonio ba aturan aging gobyerno tanong na kailangan so kabubalitan ng mga Muslim na di tanong makasilay si iko Antonio Badlalan o di na ukit ini guris o Rasul sallallahu alaihi wasallam so genan ni dito di ka pa magugupa sa sagubayin tanong pamikiran nagalabak na panaguntaman so kapapantag na si Tim Yaw tanong si sageng kai bendera marawi ka kalo-kalo na subaraka si sageng kai 2021 na pakimbagi ang rakatano o Allah na sambian wallah sa kompleto so pamana na antun ini ba menindarasag ini karata ginawa umani isar katano si ikumya ka pipira ragun so aya pipikiro man isar kanusan na kailangan don so pamana na nakapantang na gusto katigr kagina ni mala asipat mu'min kailangan na makatigr tano insyaallah subhanahu wa ta'ala na sambi ang rakatano wallah sunganin amin darasag apos o mani isar katano amay kapak ilay tano wallah at ito panalamat tano si wallah sa sampor na panalamat aya maanan yan na panggulalan sangkuto ka-challenge sa o umani isar katano o andeng amia pasadian kata-katawan yan din na di kabaya wallah na iman to na gumiya na trakawata ko bubay kulok sa kanso 2020 na ganateng ka din mambuso langwan ang mga rarata amia pikir ka mga rarata amiyang galibag ka na pangnika sarila si wallah kaprila ang kau Allah aginan ipatot ko Muslim ay maanan yan na ipambagwa ragunian anto na iniba pamagitong niyan o anto na imiyang galibakyan adaon kaso at nola na punas niya no tokolista niyan sa isagyang ka 2021 challenge niya no to ay maanan yan na mapya pamikiran galibag para mo sa ikwala subhanahu wa ta'ala sugenan mga bangsa ko si isagyang kai kuliling aranaw na lalambo na gyang kai bandara Marawi. زعلان والسلام عليكم السلام عليكم
Mga bangsa ko, si sagyang kai ako liling aranaw na lambo nagyang kai bandara marami. Agyang ko to kabasat tanong kagi ako paganay agyang kai oras tanong na aya mabubaloy. Subject tanong siya nagyang kai kapupugusiya tanong kung mga galabag katero pamikiran pagkasabapan sagyang ko tadi ikambaraka o kauyag-uyag o umani isa rakad tanong. Padadin sagyang ko to pamanayama na nakapubalitan no dito Muslim agyang ko to kapupunalaman tanong si Kolla si sagyang kaya kinirampay kasi sagyang kaya 2021 na ayama na niyan na mapipiya ginawang kapagariko loksakan babayakan no watako si iku agamo Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na akatur ay naging kuntatigin la in syakartum la azidannakum amay kumanalamat kano sa ikulimo inibigay karkano tigu Allah subhanahu wa ta'ala na ayamaan niyan na pagmumanumanan o Allah subhanahu wa ta'ala. So ganan gen kay Anton ini ba pembetian tanwa kitab asbabul barakah fil buyut na si tanu tumatataman si sagyang kuto may po sa pituguwi sang kuto Anton ini ba ikasapulo Anton ini ba asbabul barakah fil buyut kauto gen kuta katataman ang rakatanong nan gyuto den sumpatan tanong si sagyang kai oras tanu imanto mapia kapipitar kanusan langwan lalayon so kapapamakinigyan si sagyang kai anto na ini ba oras tanu imanto ikasapulo ito nagyang kuta at tawakkulu alallah gyang kutwa di tanu di anto na ini ba Giyang ko tadi tanu di ikasirakan si wallah maana giyang ko to kapapaka at tanaan tanu sang kuta tindag tanu nganin apong galabakan tanu na palaya buto si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagi sebab sa padanan si iku mga wajib mga ada kailangan so kato koiron nagu kailangan so kang galabakan tanu kaya so Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na ay katirating na fa inna tawakkul ala Allah wajibun min a'zamil wajibat kama anna al-ikhlas lillah wajibun wa kad amara Allah bitawakkul fi ghairi ayatin a'zam mimma amara bil wudu wal ghusl min al-janaba wa naha an tawakkul ala ghairihi subhanahu wa ta'ala. So kailangan na si itano ibigay ko Allah agyang kai Anton ini ba kaya sulod ra katano ang 2021 sa sira kantano so langwan o galba katano katawan tano din naman so kariribatan ra katano egira Anton ini ba menibulog ang kutwa galbag nagukataro si isagyang kuto kapapagintaw manusia na pagkatokawan yan din o Anton na ikaribat yan nagu Anton na ikapakauntol yan sabab saan na imanton na miyari may tanong din agyang kaya 2020 Anton na ikiribatan rakatano nagu Anton na idatano katarutupi imanton na si itano sa agyang kaya 2021 na aya kailangan na agyang kutwa paman na Anton ini ba ma-challenge tano so kiribatan rakatano sa mapakauntol tano si ikutaman aya maanan yan na kakugaat tano ron agyuto din editano di ikapreparado sa luto ada sanin-saningian si iko kapakataring umatano di nakangganat tano si sagyang kaya makampata kawyag-yag at transfer tano ko kawyag-yag ad na po unan yan na deden akapusan yan kaya so Allah subhanahu wa ta'ala na ayakatir na tigna wa tazawwadu fa inna khairat zadi taqwa wattaquni ya ulil albab koto paluto kan wa tigin na aya pirmiro apariparadun aluto nagyang kuta kompleto wa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala kalakni ako ni watigo Allah ay mga lalantas pamikiran ko to so kailangan nagyang kaiya paman na Anton ini ba kawyag-yag tano si sagyang kaiya kaya sulod na katano ang 2021 na ibagay tanuanan asarakan si ikola sa pagkatamanan tano so pamikiran tano mapya
pakataman tanu sugal pakatanu mapya napakauntulan tanu so katero tanu sa ikot taman ayama ananian nakakaguga tanuron so gena imantaw na si tanu si sagyang kae ika-10 agwisa anto na iniba pagkasabapan si isagyang kuto adi ikam baraka o kawyag-yag umani isar katano ayamala nagyang kuto darpa o umani bisa katawan rakatano kaya iyang kaya katero ika-10 agwisa na birrul walidain wasilatur rahim gyang kuto anto na iniba ika-10 agwisa na gyang kuto kapupia-pia ikum bala alokas aguso kikuya petaan kum mga tonganay kana ubagyang kuto ayama ananian na di makitutulaka ko ginawa udi na seringan anta katunganay ayad na kailangan na kagi-iman to na miya ka-transfer so oras tano ragun tano si sagyang ka 2021 na utito ka celebrate asupa ka na ka agyang ka balatan ko kapapagingat na aya panggulaw da na kasanwata ko bubay ko luksakan ko agama na nagyang ko to uwad na dang kakatarutope ko ding ka di ikaserbisyo kumbala alokas ka na tiruto panakaw to na uwadan ang matutuon sa ikutungan na ka ading ka ipambitirain ko to agyo to din celebration ka ko kaya pakataling umakiniram pa'y umor kasi isagyan ka 2021 kaginan o Muslim papagkailay niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko to kapagumpiin niyan ko betadian agyo to din ipanalamat yan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala so ginan So Anas radhiyallahu ta'ala anhu napitiro yan qala an Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه ما شاء الله رواه البيهقي كوتو miya katitiyan ki Anas miya suatun su Allah pitiro yana pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao akababayaan yan ang makalandu-landu umur yan naman ito sa tao akababayaan yan ang makalandu-landu umur yan na magumarag aging kutariski runo Allah subhanahu wa ta'ala maana makala suriski runo Allah falyabir walidayhi na serbisyo niyan sa kompleto ka serbisyo sumbala aloksyan waliyasil rahimahu na sinumpataan niyan sotonganay niyan adinian ipumbitira dinian ipagayon dinian ipsurut na pangangapi na niyan sa gyang kutwa na niyan na pagugupasiran petebangasiran sa kompleto akapipia ginawa para sa iko Allah subhanahu wa ta'ala ginan ika-10 agwisa asbabul baraka fil buyut. Assalamualaikum. أنا قلبي سلم يا حبيبي رد السلام ويفتح لي قلبك يا حبيبي وانسى الخصام أنا قلبي سلم يا حبيبي رد السلام ويفتح لي قلبك يا حبيبي وانسى الخصام النور وسهلني اوعى تبعد عني النور وسهلني اوعى تبعد عني خد ايدك يلا ده السلام لله لا كفايه عناد والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والسلام عليكم Ganan mga bangsa ko si sagyang kaiyado aranaw na lalampo na gyang kaiya bandara marawi ganan ay pagampaganay anton ini ba isilumong tano si sagyang kai paganay aulanulan si sagyang kaiya 2021 aging kanan ay kasapulo agwisa adi ikambaraka o mga walaitan wasib kisabab si sagyang kuto adi ika
Serbisyo ya kumpleto si ikum bala alokos tanu api apa na abu malalamba alokos kasano taku bubay kulok sa kan si ikwa gamana so isa kuloks ka maana so ina ka o di ina so ama ka na kailangan din so kumpleto akap serbisyo ikaw na pniatan ka to sa mapya para bu si ikwa giuti panalamat ka si ikwa maana giuti celebration ka sangka kinirampay ka sangka iya 2021 sa gyang ka iya Gregorian calendar. Sebab sa inutan may papagusaya kaditan nubu kaganatan kadaklan kumbranaw nan nakialipatan yan suragunian kasokyas bang rakatano di na kaya pakasod rakatano o bagwaragun tanong mga Muslim agyuto so ulan-ulan Muharram na Antonia ni ba tantua mainot amyag damta na gumiyaylayta abaniyambu Antonia ni ba silinga so pamikiran yan katuruyan o di nagalabagyan ayamala naging kuto kapunalamat yan si ikwala kagi sabab sa si imita taduk so pangingilayan nagusugdam pamamakingan para tiyan naging kaya ayag bagwaragunian naging kaya kya simbi ang kaya Gregorian calendar maana so kya simbi 2020 Agosto 2021 Wataku pagarikulok sakan si ikwagama na ayar ka ang Muslim si sagyang kananan dadataranan na kena ubakap celebrate sa ayamaanan yan na ikararangit rakaw Allah ka ayar ka Muslim na pamagitong sa duty celebration yan sa danyang katarutupi na turutupan yan si sagyang kai abagwa kaya sambi ang kai 2021 sugenan irakat tanong ang mga Muslim alangwan mampunay panaguntaman sa simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. 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 بعد السلام يا أحلى الكلام نسهر ندوم حب وغرام يلا بينا يلا نحضن الايام والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا قلبي سلم يا حبيبي رد السلام ويفتح لي قلبك يا حبيبي وانسى الخصام انا قلبي سلم يا حبيبي رد السلام ويفتح لي قلبك يا حبيبي وانسى الخصام النور غصاني اوعى تبعد عني النور غصاني اوعى تبعد عني غد ايدك يلا ده السلام لله لا كفايه عناد والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والسلام عليكم ما تضم شوقك على شوقي قرب يا واد واحلو يا دنيا So Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأوى إلى غار في جبل فحلبت كما كنت أحلب فكنت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي سبية والسبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر ما شاء الله Masya Allah, igira amia lomiaka, igira amia patamata na tanto kumargna ka papaka bateta, subhanallah. Gin ka iya pemana tunay di bab batian tanu hadis na miya katitian si Iki Abdullah, wata mama Umar
miyaso atong Allah pitiro ina pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero tulian to again ko to pamana ema na niyan na natalaw kataw mama yamsuna akhadahumul matar gen ko to pamana talaw kataw mama ablalakaw di na puplayalay pamakasisan ka masat taniman to na natigud tanu Anthony ni ba pagpanganop kay kauto silang saging kuto pamanay na niyan na Anthony ni ba palaw kaya pantagan sangkot naman sa kapulala kawiran naging kuto Anthony ni ba maya kataling umaaging kuto mabagra uran sangkot naman sa kapulala kawiran fao ila gari fi jabal na miyan tapsiran sangkot taliyang sangkot palaw kuto miyan tapsiran sangkot taliyang sangkot palaw na so kaya pakasuldiran o di na kaya pakasilungiran si isagyang kuto ayama na niyan na palaw o di na liyang nagyang kuto fahalabtu kama kuntu ahlibu fakuntu inda ruusihima akrahu ila akhiril hadith kaya sabab sagyang kuto pamanayama na niyan na Anthony di ba tanto ayamaron ni isurat ang kapabati ang tanong na ay kapantakyan si kuba sa tanwam ranaw nagyang kutuwa so kaya pakaantapiran sang kutuwa palaw na miya kasiron siran sang kutuwa liang na so kaya sirong ilang sagyang kutaliang nagyang kutuwa abad na miya ulog udi na miya lilid agyang kutuwa mala alakungan na miniulan si isagyang kuto pamagangan ang kutaliang kasusuldan aging kuto talaw kataw di malaya-layag sagyang kuto masa وافتح لي قلبك يا حبيبي وانسى الخصام انا قلبي سلم يا حبيبي رد السلام وافتح لي قلبك يا حبيبي وانسى الخصام النور وسهلني اوعى تبعد عني النور وسهلني اوعى تبعد عني sabab pro mga bangusa ko si sagyang kaiyadu aranaw na lambo nagyang kaiya bandara marabi kagiyo kumaadano to mauulaw la si sagyang kutwa kasi sirong ang kutatlaw kataw sang kutwa liyang aded abairan na kapaka ukit ukit abairan kapakaliw nagyang kutu mimbibitira isiran atlaw kataw na ayakeo pakatangkiran nagyang kutwa umani isakiran na piladiran sa Allah sanggulalan sagyang kuto sadin sa miya pikiriran o di na miya mimikiran siran wanto na ipinakamapya amyang galabakiran para si ikwallah mapaladiran ito si ikwallah kalo-kalo na kasabapan sang kuto kapakaliwiran si sagyang kuto waliyang kukiyaw o di na kiliyon nun ang kuto mala alakungan aya maananian na Anton iniba didin ubasiran makaliw koto Yang kaisakiran naging kuto pamanami ang pikiryan naging kuto paparangayan yan si kumbala aloksyan inaong gin kutay saun na miya pikiryan ang kuta pamanayama na niyan na paparangayan yan sang kutambala aloksyan sang kuto kapakalalabiyan niyan kung mga loksyan adua kataw adiso mga moryataw niyan inaong pupunutulong tanwain na ipkumper tanoron agyang kaya betad tanwa iman to aya kadaklan si iko mga kangudaan na pasaway sa magulang inaong kailangan dun sa pamanayama na niyan naka-challenge sa tanong si iko mga paparangyan tanong sang kinirampay tanong sang kaya 2020-21 kakalo-kalo napaka-barakat nuto Allah na mirampay talopman peparuman si sagyang kuto kapasimbip man agyang kai Gregorian calendar so diyanan Gyan kuto sa katawa maman na aya pa parang yan na aya galbakyan na rin agyang kuto din yan di ikapamagunong sa kambing. Giutip kesabapan sang kuto pamanaema na niyan na pagkasukataniran sa kawiyaganiran agus sa mga moryataw niyan na ayamala na sumbala ang loksyan kagiya sabab sa miya nga Anthony Liba miya makato asirandun kauto. Anthony Liba miya nga lulokos sirandun na Gyan ko to ang katutunguan yan kumbala aloksyan sabab sa gyan ko ta servisyo niyan kumbala aloksyan nagyutipyang niyan si Allah sabab sa miya kay sa alungan nagyang ko ta miya lit miya kaumas so ang ko ta sa kataw mama si isawalay na piya manurugdan sa mga loksyan
na danyan na karawi uban yan pakiinuman ko mga watayan so gatas amya sukatyan sang kutwa kambing minsan pan agyang kutaya maanan yan na ayang masuso mga watayan yatadahuna inda kadamay hatta tatala al fajr di iran di ipangarosan apal wagyang kutasakat tawa mama ayam maanan yan na ayam mapamamaanan yan na pakainom niyan silang sangkutam niya sukat yan agatas na sabab sa giyang kutuwa ka sisirbisyon niyan di niyan di kapipi kumbalalok siya na daniyan din maraw uban yan pukawas so ina yan aguso ama yan sabab sa teolog silang din sangkuta kaya pakawaman yan na miya tigriya na taman din sa giyang kutuwa kesbang o fajar sa ikukapagkapita yan na daniyan din mapakainom sa mga matayan sang kutwa gatas saging kutwa katutumuan yan kodin yan di ka serbisyo ki na nagusya mayan nagyang kutwa pamanagyuti piyangan niyan si ikwallah akasaba panuto saging kutwa anto na iniba kapakaliwiran si isagyang kuto liyang sang kutama sa akia alo sudiran sang kuta pamana na liyang sang kuta kia sugatiran mabagrawran aro silan miya kapagapas sagyang kuto masa ما تضمش شوقك على شوقي قرب يا واد واحلو يا دنيا وروقي بعد البعاد ما تضمش شوقك على شوقي قرب يا واد واحلو يا دنيا وروقي بعد البعاد مش هتخدني او تعالى خدني مش هتخدني او تعالى sebab san mga bangsa ko nagyang kuta paman na suden so kaya pala dan si ko Allah kagiging kuta din yan di kang bula-ulaan nagyang kuta para buto si ko Allah ay makna niyan na sudin yan di ka serbisyo kumbala doksiyan na tanto at tubuhilos panunuatan si ko Allah mampan mga murya taw niyan mga rahasya niyan na tiumu yan amya tigriyan din na dan yan silan din mapakainom sa gyang kuta gatas amya sukat yan kagiya sabab sang kuta respekto niyan kumbala doksiyan sang kuta katuturugon nagyuti piyangan niyan si ko Allah ya Allah na uwad na balas ang kuta ay makna niyan na di ka serbisyo kumbala sa kana para kabu ya Allah na pag ni nakrakaat sigin ay maanan yan na pakaliwa kaming ka o di ina anto na iniba pakiilay na kar kami so kaliwa nagulangit kagiya sabab sa gyang kutatungan ay akalibutang ay maanan yan na miya gulaw-layran sang kuta kaya salatikiran sa gyang kutalian pakagaan tasod tutulo kagyap kapos na gyang kaoras tanong mga bangan sa ko si isa gyang kaiyadu aranaw na lalambu na gyang kaya bendara marawi na sudan so kaya paladan yan si ikwallah sa gyang kuta pamanay ama na nagalabakyan adin yan di ikasirbisyo ko na yan naguswam yan na parabus si ikwallah na magaan sumagaan na gyang kuta miniis gagyang kuta malaalakungan ami alang sang kuta gimo ang kuta liya nga katatago ang kiran na taros agyang kuta aya maanan yan na miya ka simpo ang kiran sumaliwanag ay maanan yan na miya kaliw silang si isagyang kutwaliang agibo ang kuta sa timan apang ni ang kuta isa sang kuta tlokataw sabab sagyang kuta servisyo niyan kaya na yan agusya maana para busi ko Allah na giyutoy kaya sabapan sa kaya pakaliwiran sang kuta kaya tang kaliran sagyang kuta liang genan mga bangsa ko si isagyang kaiyadu aranaw na dalambu nagyang kaya bendara marawi sabab sagyang kuta paman nakala ikalbihan kapya agyang kuta ding kadi ka serbisyo kumbala alokos ka watako pagarikulok sa kang si ikuagama imanto na si ika papantagisan ka paganya ulan-ulan si sagyang ka 2021 na serbiswing kasulokos ka para si Allah pakadagang ka wala na pakapaguyog-yog ka wala sa mapya si sagyang ka dunia na mada na sa hadapan si Allah may tuan na natutula kailangan so pamanay ama na niyan nakataguan tanuron sa bubay nagupanaguntaman sa kingulalan tanuron si sagyang ka ilang oras tanu sabab san mga bangsa ko si sagyang ka iyadu aranaw nalalambo naging ka iya bendara marawin nakagiya sabab sa miya katapapakataling maging kaoras tanong na pangninakan si Allah maanan yan na uwad na miyan giw si sagyang kaya tutultan wa may ito apan tag si sagyang kutakya liwa nagirakat tanuron na para nanapunanan sa ikola panalaman tanu si ikola kapag kambarakat rakat tanu
Allah agyang kaiya 2021 rakatan walang wan aman punay panaguntaman sa simba si ko Allah na ma-challenge tano so pamana ama na paparangayan tano kay aleman rakatano si iku 2020 adi kabaya Allah na ayama na niyan na ma-challenge tano si isang kinirampay tano sang kaaragon at 2021 sa miuntol tano na mapakauntol tano sugal bagad tano ayama na niyan kata-katawan tanod nanan adi mapya ignakatanuanan itaplakatanuanan na idaurog tano sa panglitano na gusto gali magtano mapya si sagyang kaiya mabubali ulil amartano sang kaabandara marawi kakalokalo na ayama na niyan na magumarag sa pamanayama na niyan na kapipya ginawa na kanggunaan tano sa oras tano makampat si sagyang kaadunya o Allah subhanahu wa ta'ala na makadayatan ko kapakataling matano sa hadapan si Allah pinalamatan nakaskan walang na bangon sa kwala layon din so kapapamamakinigan si sagyang kaiya programa tano ka umandan datara elungan asulasa oras alas tinataman sa alas 8 pag nilakang sikol ay maanan yan na sumaanaw salam na mambagi ani walang wan na bangon sa kwalalayan so kapapamamakinagian si sagyang ka programa tano na pa ay mala po nalamatanakan nagyang kuta pamana ay maanan na sukad ng tano rabul alamin adida urog niyan nagupat tawfikan yan nagyang ka mabubali ulil amrtano si sagyang ka iya bandara marawida asala kawarumar kay attorney Mahon Osman Gandamra agina ni kapapantagan na si timiyatan si sagyang ka bandara marawis kanya ni kitandigan na takder sa ang kaaditan di kapakam babarat mo umandan dataraib sa kanya ni pamanasasaba panuno Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaaditan di kapaka babarat mo umandan dataragyan ko ta paman na Anthony ni ba kapapantagan mambuas si Tibis Mayor niya si Tibis Mayor tanwagi ang kota si Anwar Abidin Abdul Rao pag ninakang si Kola abadin na Anthony ni pagmarag supman na Anthony ni ba sirbiswiran rakatan walang wanabang siran si sagyang kaya bandara marawi na gusto kalalang kapyan si sagyang kaya Lanao del Sur and Lanao del Norte kagiging kaya bandara marawi nakatawan tano agyang kaya Lanao del Sur Lanao del Norte na pala sidin papagintaw so kadaklan si kumangan tungan na itano ginawa itano giutoy sabab pa ay maanan yan na pagimbitar na miskano ay maanan yan udi na kembung na miskano rinaw alang wanabang sami mamagugupatan na titabang tano sagyang kota kapaka-implement tano sa mapya makamuyan so kompleto tabang rakatano wala ngulalan sang kota ay maanan yan nakakaad rakatano di ika pamagupa na di ika titabanga pinalamatan na kanagyang kaiya Anthony ba ariakan si Abul Khair Maruhom alibasta sabab sagyang kota pamanay maanan ni na panamarian mabusi sagyang kaiya Anthony ba radio dansalan katawan tanuas kanya ni pamanay maanan yan na Anthony ba station manager gyang kota pamanagyang kaiya pamana ariakan o di na pagariakan si engineer Rakman Sabdullah pag ninakang sikol ay maanan ni sa kamot mabu paledin mapipi ginaw pamilya niyan langon na lamang kaprakatan na langon na bangsiran especially si sagyang kay Anthony ba ariakan gyang kota kabasa ko swarabu na miya kapyaw na ginota gyang kay Anthony ba JJ Kasfer pag ninakang sikol abudin pagmani-mani wala sa bugar na gusto kapipya ginaw arak sa pamilya niyan lamang kaprakatan na langon na sami pinalamat talakas kanulangon prangkom nakas kanulangon alangwan na bang sakusang ka Lanao del Sur and Lanao del Norte sabab saging ko talalim di ka pamamakin na gibos sa bang saniyo pagariniyo aya pupumang ninakan si kwalla na lalayaw nakas kanul di ka servisyo na langon na bang sako aya ma na mapipikirya na blawi niya na Baitullahil Haram sa umandan na ragun pag ninakan si kwalla again ka 2021 na sanin-saning o kaplawi at ano sa Baitullahil Haram giyos sa bang saniyo pagarinda sa lakaw arumar kay Sheikh amin mauna dumaob ang paso silam nakas kanulangon assalamu alaikum jami'a wa rahmatullahi wa barakatuh مضم شوقك على شوقي قرب يا واد واحلو يا دنيا وروقي بعد البعاد مضم شوقك على شوقي قرب يا واد واحلو يا دنيا وروقي بعد البعاد مش هتخوني او تعالى تخوني مش هتخوني او تعالى تخوني ضحكه مع غمزه نظره مع غمزه كله يبقى تمام والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
Dansalan, your best music station. From United Broadcasting Corporation, broadcasting live from the heart of Marawi City, bringing you loud and clear, covering the province of Lanao del Sur, Marawi City, and the nearest neighborhood province of Southern Mindanao. This is DXMJ 92.5 FM, Radyo Dansalan, Radyo Dansalan, Radyo Dansalan, your station for music, news, and information.